फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान अधिवेशनाच्या 7व्या दिसा समारोप करचो पडलो. हाका सगळ्या विरोधकांनी विरोध केल्लो. होच विशय घेवन बुधवारा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत आमदार विरेश बोरकार, वेन्झी विएगास आनी क्रूज सिल्वान राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेतली. हेर कांय राज्यांनी पोटवेंचणूक जाता तरी थंय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसा. फकत गोंयचें अधिवेशन स्थगीत करप म्हळ्यार लोकशायेची हत्या. आमी राज्यपालांक अधिवेशन परतून आपोवचें म्हूण मागणी केल्या. अधिवेशन परतून आपोवंक ना जाल्यार राष्ट्रपतीक सांगून सरकार बरखास्त करपाची मागणी करतले, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें. आज म्हाका दिसता जेन्ना आमी माननीय राज्यपाला बरें गेले, आमी सिच्युएशन हेड ऑफ द स्टेट त्या वेळार आमी जे सिच्युएशन असेंब्लीन जालें त्या पद्धतीन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश what actually transpired we explained in detail. We explained to him that the model code of conduct has no legal force over the legislature. The house is supreme. We told the honorable governor ज्या पद्धतीन स्पीकरान सुरवातेक सांगले की अंडर 209 the house is supreme. आणि सकाळी जेन्ना तेणे ताका खबर आशिल्ली कोड आहा सगळ्या सेशन वॉज ऑन आणि त्या वेळार लिस्ट ऑफ बिझनेस ऑलरेडी वॉज देर फॉर द होल डे, बट स्पीकर समहाव कटेल दी असेंब्ली व्हायोलेटिंग हिज ओन रुलींग. सकाळी एक रुलींग दिली. आता हे जे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आहा इट इज ज्युरिस्डिक्शन बेसिकली ends at Fonda or Southwell, not at the assembly gates. हे आम्ही तेका सांगले. The laughing part today, how mockery of governance has happened or murder of democracy is Karnataka, Tripura, Nagaland, Gujarat and Maharashtra. All are facing by-election and all their sessions currently are on. We have submitted to the Honorable Governor that he writes to the President of India under 356(1) and asks, first we said that under 175 Taka power high to summon this assembly. If the government does not want to have a debate, then under 356(1) write to the President of India and make sure that this government is dismissed. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.